Beef bahan संना बागै kaso sambaru tongmani nainai oro bebang pias hasing risum rojak tai jira sutui moso guri keke bebang rojak patang roi yang ke beef bahan 4 kilo mosla roro mana muke watu ini bagai punawas habis huna tungsu Take mosla muka ke or beef kik lah sini Jadi, tambahin dong mosla. Tahu kalau mau coba nih. Ini. Tamu. Nah. Oh. 다음에 권내보다 뭐? पूरा 4 किलो बीफ अभी मैं बीफ बना रहा हूँ बीफ थोड़े और आधा घंटे के बाद ये पक जाएगा टेस्टी जबरदस्त होगा ओके बाय बाय